Ngiyabingelela babukeli bomkhanya kude TV. King SMC lo bafethu Mr Delicious uyena ke bafethu uShoti. Yeah, ngiyanibingelela nje bafethu. Ngibingelela nabaphathi bomkhanya kude. La ngifuna futhi ukuzokhuluma ngenye yama incidents bafethu eqondene nomunye wabafethu esasinaye futhi ngaphakathi ejele. Shuthi la siyazi bafethu ukuthi ebugwebengweni isikhathi esiningi kuya kube khona lento uthola ukuthi kuzohlelo ukuthi kuyiwa kuphi ziyazithi igebengu ziye rounding. So lo mfowethu ke engikhuluma ngaye uyena wakhipha lo line kulaba abanye ukuthi bafethu hayi lapha ngasekhaya khona omunye umama umnandi uyabo lonto mnandi ezona imali ezona safesi fuke nemali lapha uyabo noma ngavuka nemali nanezinye futhi izinto mhlambe engasikhokhela yabo abayiplaneke into yabo kuze kufinyelele la ekuthenini khona okay sekumiswa manje usuku ukuthi okay ngosuku olithile siya khona engathi ke ngalelo langa kwakwade benayo leyo mandlane ngathi kwakune function yayikhona endaweni baya khona bafike bayiphuzela lithe malishona ilanga kanti bayazi vele malishona nje yabo bayawungena lapha kuthe ebusuku ngempela ngithi uma ichaza lo mfowethu ukuthi kwakula ya shuthi ikhathi zazi la ko 10:30 ngiyela nje ko 11 uthi lo mfowethu bangene la bakwazi ukubreaka in bangene shuthi la bangezwe kanti la indoda yakulomuzi ngalelo langa leyo ayikho iyosebenza ayibuyanga ayizobubinga ibingezubuya. Ngicabanga ukuthi shuthi wayenayo futhi lo information lo mfethu yabo bebefela lapha khona lo mama yedwa bebe shaya ekamereni lapha befuna ukumkhomba bathola ukuthi bebe bamkhanyisa bathi hey lo mama lo ubeyilalele nje inkosi yami enqunu kuyashisa yabona embathele nje leyo ngutshana enqunu uyabona lonto bangake labafethu bawu3 yabo lonto yena lo mfethu lo wangakule ndawo lo vuse lento le ugqoka isigqokwane esithile sokuthi nje azama ukuyifihla ngaleyo ndlela yabona lonto hey uthi bavele bamrape lo mama indlela ayichaza ngayo ukuthi nje yena hey futhi ngavele futhi ngavele ngaqhanyelwa umkahleni lo mama kona abantu abanjalo bafethu hayi bavele bam rape ke kanjalo bathatheke izinto kanjalo bathathe kwabakuthatha bahambe kanti lo mama lo umbonile yabo leyo nto le abantu angabazi la bafike nabo ngoba bahlala ngala endaweni yabo lonto hayi bagcine belandelwa ke lo mfethu wandala atholakala aboshwa mayeboshwa angithi manje igebengu inalento yokuthi ayikhipha ngeke umubanjiwe wena ubakhipha abanye yabo lonto ufuna ukuyibambishisa ipolele ezandleni uyabo so waba into kanjalo ke ngikutshela ukuthi lo mfethu lo mina ngamfica ejele yabo ngaze mina ngagwetshwa engakagwetshwa yena mina ngesikhathi ngimfica ejele wayesena 3 years etokile ngoba kusho ukuthi usalokho eliphika leli cala ngaze ngagwetshwa mina engakagwetshwa engikukhumbulayo ukuthi ngeke ngachaza ukuthi kuma previous videos yami ukuthi mina ngesikhathi ngiboshwa mina into engayicabanga ukuthi hey ngaba nalento yokuthanda ukuthandaza ngikhuleka kakhulu ube nokuthi athi kumina hey awazi ukukhuleka wena la shothi nekuthandaza eminyango ngizothandaza la ejele sula lo wena manje lokhu uthandaza la vele ke labantu laba bathandaza kanje mengikutshela shothi thini ijele phela siqali yabona abantu abathandaza njengawe kanje shothi
bavele beshaya ulive bavele bagwetha ulive set hey mfethu ngibe novalo njani ngisho kodwa uthi hayi angizuyeke ukuthanda kulungile noma ngashaya ulive vele icala lenze kangalendlela lenze kangalo okusho ukuthi uNkulunkulu ukuthi kufanele ngempela lokho ngikujezele but I never stop praying lo muntu wayelwa ngempela indaba ukuthandaza kwami base ngigwetshiwe ngithi mhlambe ngase ngiqeda unyaka sengigwetshiwe ngithe ngithi ngiyemsebenzini ekseni nangu hawu usewagwetshwa naye yabo hawu hey shoti khamba kanjani lapho ngithi unekhamba kahle hey ula kanti wagcina ugwetshisina sitshe mhlambe waphuma angithi ngamshiya imidameti okusini sengisemidameti uthe naba ithe mhlambe ngapha umuntu hayi kagwetshwa uthi hawu ngabatshela lapha endlini shoti ngathi hawu shoti ngeke adabule lapha nabonto befukelwe ethandaza uzoshaya ulife bakushaya ngento engakanani shoti ngithi mina bangishaya ngo12 years wathi ha shoti hey uyasebenza umkhuleko wakho shoti ngathi mina hawu usuyasebenza namhlanje ngathi wena bakushaya ngento engakanani wathi shoti ungayixoxela imuntu lento yabona ke shoti ungayixoxela imuntu yabo lonto bangishaya ngolife abathathu no30 yes ngathi mina ha ngikutshela ngomuntu mina bese laphana mangithandaza kanje bagcoba into yabona ebusweni agcobe ingane ngokumuntu onjani lo ugcobe ube mhlo ungathi umlotha ugcobe sona kube ngathi umlotha athi hayi la ecaleni sasiqaleni ngadabula ngayo lempande hayi ayizange izisebenze ke kuloko yavela amtshayisa nje ngolife abathathu no30 lo mkuleko mina kwakuthi uzongishayisa ngolife usegcina usethi manje ayi uyasebenza umkuleko wakho shoti ngathi mina lo muntu ucabanga ke bear in mind ukuthi lento akayenzanga yedwa uyena vele wayekade ihlalele yonke obiza abangani bakho benze lento but ngesimo sokuthi kuthiwa phela ibambeshisa ipolele ezandleni bagcine bengabanjanga lapho and ngifuna ukukutshela ukuthi labo bangani bakhe lapho bebengakaze befike bezombheka ejele wezwa lonto le ubesehleze engimemeza la icela ugwayi kimi yabo lonto ngesimo sokuthi ke naye bengumuntu ogcwele inombolo kakhulu ekhanda wagcina ethathwa yiswe kokstad sathi siyezwa kwathi hayi usefike lapha nekokstad wahlala ngado mohlala unyaka nenyangana kanjani washona yabona sesizwa nje ukuthi washona sizwa ngabantu abahamba kanye nabo beye ukokstad sebebuya bona ekokstad uthi wangabuya ubani bathi hayi lo muntu danazi washona lo yabo so into engizama ukisho ke yazini la ngifuna ukuveza lento yokuthi kwesinye isikhathi kuyakwazi ukuthi abantu bahleli into ukuthi bakwenza ubugebengu obukanje yezwa lonto kanti umuntu lapha uzofika gaxela umuntu oyi1 ngesimo seyifungo kwentsweni zenzile njengegebengu nangokwenombolo ukuthi phela uyibambeshisa ipolele ezandleni yezwa lonto akana kubhoda phela yabona lonto umfowenu kangako wena uyayibona lonto le walithwala icala laba abantu bathe bangazombheka ngisho ejele yezwa lonto ngoba phela akamrepanga yedwa bamrepa abathathu usho nje obo life sekuthiwa bawu3 nje useshawa nango-life balaba abantu because lo muntu wesifazana waveza ukuthi babe u3 lo ulokhu ethi hayi khononto lokho uyayiphika lento ugcina manje jolo life abawu3 no30 futhi umuntu ngapho lapho ezothola ulife sentence no10 years yonke lento yagwetshwa lo muntu ngeke ngathi ke kuma previous videos zami umuntu siyayizwa lento kuthiwa umuntu uma eboshiwe uyahlanya yezwa lonto ngathi mina no umuntu uhlala ngalesikhathi enikezwe isigwebo esingaphezulu kwamandla akhe yabo lo mfethu waba naleyo nkinga leyo kangoba kusho ukuthi wayeseyidelile ukuthi ayi ngoba sengigwetshwe kanje esenza noma ikanjani ethele kanti uzothathwa ayiswe kokstad uma ayiswe kokstad ngitshela ukuthi ilapha afike washonela khona ngoba phela nasekokstad akudlala usehlala yedwa phela manje endlini eyodwa uxoxa nephela yabona sekuthanda ukubanzima manje ini ke ngifuna ukuyiveza la kuyenzeka nihlangane nabantu nabangani nihlangane komngane nidudane nenze ini kanti mhlambe kugcineni leyo nto leyo izobuya nawe wena cabanga ngoba labo bangani bakhe basaphila futhi abazange beboshwe ngoba wagcine ngabavezanga ukuthi bawobani nginesho ukuthi today
bayazi ukuthi usewashona kodwa they are still there living their lives bayiphilela impilo zabo. What about yena ke? So kunezinto ezinjalo bafethu ezenzakalayo, yabo, kunezinto ezinjalo ezenzakalayo. So ngizama ukuveza lento yokuthi ngake ngathi ekuqaleni kuhle ukwenza into usuqale wacabanga kahle ngayo before uyenze, ngoba ukududana nje ngento unicabanga into ngokuthi ududwa ilonto ngoba awucabanga ukuthi lento bahamba bawenza kade besamuye bafike baphuza khona futhi babe sebedakewe nje bedudwana utshwala. So ezinye izinto ngeyikanjalo bafethu. So ngizama ukuveza injalo yona lento engikhuluma ngayo ukuthi vele lento nabantu uthothi baqala ubugebengu bebancane iqala lento nje peer pressure, yabo lona kududwane kube nje ekugcineni kodwa kuba khona oba senkingeni phakathi kwabo. So ezinye ke zezinto lezo ezithanda ukuba inkingane. So ngiyabonga nje ngoba ngizibonile izinto ezifana nalezi mina ejele, yabo lonto. And namanje abantu mina engikhule nabo nezingane zethu nobani I speak nabo ngalezi zinto ezifana nalezi. Ngiyazi ukuthi vele kusuke kuzoba khona abantu abazomelana naleyo nkulumo engiyikhulumayo. Anginankinga ke mebemelana nayo, but into engimi ngayo ngisuke ngikhuluma iqiniso. Into engimi ngayo ngisuke ngikhuluma iqiniso. Kubalekile bafuthi njoba nathi sisho namanje as umkanya kude inhloso yethu is to build Africa, is to build this country, South Africa lesiphila kuyo. Abantu babe ne-understanding, babe ne-information, babe ne-knowledge yokuthi ukuyifaka ezintweni zobugebengu zigcina zikuholela kwini. So kubalekile ukuthi sibe nayo leyo nto emqondweni wethu. So ingakho ke ngithi namanje awubhekeke ukuthi labantu benethi nabafweni nini nabo kodwa bahlule ngisho ukuhambe beyokubheka ejele wena uthwala icala lapho. Ngithi manje unibamba ishisa mpholisa nje ezandleni uyibambe yashisa ke uyibambe ishisa ke wena injalo yapholele ezandleni abasakubheki nakubheka ke ejele abakufakele abakunikeza ngisho namali ejele wehleze ekhaya lo mfethu ngabe ethi hey laba fethu abasanginikuza nane voucher nje athi noma ethi uyabafonela izinambeni zabo balokhu bethembisa abathengisa bagcina beshintsha izinamba. Okungenze ukuthi nabo babesaba phela ukuthi bamvakashele ejele. Okay ke babe ngasabi ukumvakashela ejele but what about ukuthi bamzamela ukumfakela leyo voucher nyana noma leyo airtime nyana ke, ngoba bayazi ukuthi ulaphana nje icala lenziwe yibona bonke yena walithwala kodwa abakwazanga ukwenza lokho. Ugcine kwenzakalani ngayo lo mfethu? Ugcine sephanyena lo ingqondo wagcina manje enza njani? Wagcina futhi eshona. Bona namhlanje benzi njani? Bayiphilela impilo zabo. So izinto ezikanjalo ziyenzeka ke bafethu. Ziyenzeka and izizona. Labantu bakini okade ungabalaleli. Ududana nabangani bakho. Ubona usukade usubadinga lapha. Ayikho into enzima ejele njengothothi abantu bakini abasayisebenza inhlobo indaba yakho. Ngoba umuntu ongasiyo wakini engakwenzela izinto kodwa ukuhamba khathala. Ashintshe ngisho inamba mekuthi kanjani noma kublock. Umfonele ngeke yavela ashintshe inamba. But umuntu wakini akakulahli noma ngabe kuthiwa kanjani. Labantu laba obukade ungabalaleli ibona manje abangisadlahli ibona abantu abusubadinga manje. So sizama ukuveza lezo zinto ke bafethu ukuthi family comes first okokuqala lokho. Okwesibili ukududana nabangani abarong bazokushiya uphansi. So lezi zinto ezikanje kufanele siyikhulume ukuze abantu bazazi because iqala vele ebunganeni lento ngokududana kobungane kunyuke kanjalo nizenze ududana nangenombolo. Thi sengigwetshiwe sengithi ayi ngeke manje ngifuna ukuhamba bayiphethe. Ngathatha isiqumo ukuthi ngikhulume nazo igebengu ukuthi ayi bafethu phela mina ngikhuliswe kanje.
njengamanje njengoba ngizodonsa isigwebo sami mangiphuma la ngiphindele ekhaya angiyili kohlala nani. So kufanele ngenze sure ukuthi abantu basikha abangibone ngempela ngumuntu oshintshile futhi osebonile ukuthi ube namaphutha la nala oseyimisele futhi ukuthi ngempela awu acknowledge umndeni wakhe njengabantu aziyo ukuthi bangithanda ngoba ibona abantu ababe nami futhi ejele. Yes, bakhona abanye abantu ababe nami ejele. Uyayizwa leyo nto abangithandayo. But nje family comes first bafethu. Khanya Kude TV ni subscribe bafowethu, ni like, ni comment.